U doba Velike Makedonije desila se prava kriza, nema konja na vidiku. Vojska naoružana do zuba, ali jedino što je moglo da nosi Aleksandra bio je mali cirkuski poni po imenu Miško. Legenda kaže da je čak i Filip II. Odustao od parade kad je video sina kako se bori da uzjaše Miška. Tajna misija u Srbiju, pošto se zna da su konji u to doba bili kao danas Mercedes G klasa. Makedonci kreću u specijalnu operaciju preko granice, pravo kod čuvenog srpskog konjara Čikaperi. Tamo, usred noći, ukraden je legendarni konj Crni Putko, poznat po brzini, tvrdoglavosti i tome što se niko osim Aleksandra nije usudio da ga jaše. Kad Aleksandar kasnije pokori pola svijeta na Crnom Putku, Srbi samo slegnu ramenima i kažu: pa normalno da je uspio kad je jahao srpskog konja. I tako se, kažu, rađa teorija da je Aleksandar bio Srbin, jer kao što svi znamo, bez srpskog konja nema svjetskog osvajanja.